Kiwanuka zamukana umupira neza cyane akimuka Kiwanuka ku ruhande rw'iburyo arirukanka nk'ingeragere ku ruhande rw'iburyo arihuta wagira ngo ni inyamaswa y'ishyamba arazamukana umupira arangije acenga badafase ikipe ya Murandege areba uburyo Memerdo ahagaze amukubita pasi y'amaziwa Memerdo ari kuri shoti rikomeye cyane umupira agenda ujya mu izamu APR FC kimwe ikipe ya Murandege ubusa ikipe ya Murandege ubusa APR FC kimwe kabisa bafungura amazamu ose ikipe ya APR ku minota 30 arayitanga ku ruhande rw'iburyo bwa Kagege arayigegeno penalty ikipe ya APR penalty ikipe ya APR ikosa rikorewe William Togwi mucomeke umupira uvuye kwa Kagege ariko ose ikipe ya Murandege babasore ikipe ya Murandege bahita bamuterura n'ibiro byose batereka hasi musifuzi w'umunyasomaliya aravuga ati ni penalty angaha ati ni penalty angaha ndabona William Togwi ari gutera umupira penalty ikipe ya APR William Togwi attention William Togwi nujya guterera penalty William Togwi attention munya Cote d'Ivoire William Togwi attention reka turebe William Togwi umupira wawukuramo umupira bawukuramo cyane uyu muzamu w'ikipe ya Murandege witwa Enzo.